ko bugu ja loy wonin letters karo buga ben ko na gi letter tok ekichi sectional leaders chi god ke ka wo ben ke sectional leader bo ma kirotene ku bela da den bija ko na gi letter ro e letter executive won tigal wel agal kek abula na bani abanga mulana tok aba chon ke legal advisor dan association beben be letter kin beben ko na gi ba ken letter sectional leaders ken yen ko na gi on that regard ke executive ben abur jor abu ko ditene abu gol panchul kula deputy de kula secretary kula plan finance abu tibigala authority ben ke executive ben ko abi tok abu ke jana chol one by one. So the first letter a letter bango word yenga bu ko na yer letter ro e yene letter but executive e ko e bulu e run bu ke yen ke runango no pili ke ye pay ye nin gadi abu pinga weren kini pa benyen you are welcome. Ay na ko ji gwe ruben gon maktam de ti mu general biar mading lui masaluma ne honorable gwen banyam wasji atotena so we chuga lor baga to wena wo makam yen jam ne kede ne yakole ngar general David Panchula dongara koy ko ken yen ben we chuga lor ya koy ju ben ban ko sekchul anang koy re pe ni den ai ban ko sekchul ne da koy ko ke ga ja ke ting ai ban ko dial we kan to le tin we chuga lor chan ke ga ko bo chan bi ben to ken ko ban so ke to no ban ke a to ni na assembly ai chi dia lo ni ke ko pe ka ga no en ko do ti nang ko ya ga ti ti ya ban ko dian ti man to bula do ngo ti ko bi ko re be ni ai ban ko dian wor ke ni so we chuga lor a chan ba ga we ba ga ben with next ba ga to tin ni ya ko na maktam the diocese a cha lor e da beto da salatin a cha ke lor ngere sultan jang de ngawan ke rin ti ka un ti ga le ani chol le jon e men ni bor de ko ba loy werek chi ban ke section ko ba ke chi ko gor makam de David Panchula duong yen ko ba queen anong ran de be queen ke ra de ke ba de chi ko gor le ba loy nan kai de ni nyen de anto long youth and senior advisor to makam de yun do ba ke yen ke position de ka kan we ke ta ni en ta ni ku wera nga ja queen nyen ban ke section so ben ti to ten deputy ato ko bo dit gan wera to ten ke SG so an advisor makam de chama chan ba che ga warit ku buku la twen ne kali ku tu gore de na wera nga gat pe nin zero pe dia 2025 ko che gor ato pin chuk ku gor nam twen expiration of a interim leadership terms and resolution for extension of the interim election period. Ci gor na mana dege yen daman YouTube daman wan ci gam bene de makam de mi Panchula duong ben lui yena ci be jwa ci ku tuar pe ngama. The six section leaders acknowledged that for leadership term officially concluded on March 23, 2025 with minimal progress achieved. Consequently, they held a meeting on 20th March 2025 to assess the outcomes of the past year. So in cake mawun chen elwin makap atel ni alwan pe ni tero gudiak 2024 now one pe ni tero gudiak 2025 ke tam den ke to so chi gor tan mana de yen ke ga ni pin aga nyu ke pe ke dang ke pe je lwel be makap to ke to aga nyu de pe ni tero ata gudi gor wore ge pe gudang gutam aja to pe ni tero gudiak cái chi cái gor tin là chi cái gor mà này cái yên cái chi cái lối à chi cái lối work và khi nó có làm cho nên thế bên cái lối là cái cả cái tổ
Dia kena cuk ke the extension will prioritize several key activities, including finalizing the vacate draft constitution, completing voter registration based on the amended constitution. Kiti go tin ana dege yen ke daman ti jua ke be ke long da vacate abi ke taw nyende chanon kwa ni ke ana ka ti ke yen ke tuen bi ko kwa mat bi ko vacate bi ko mat ko ro ji yen ke bi ko long ko vacate mai bi ko taw de kre diak bi ga kuma jadi kuma be ben nyal yen bi ko war bi ko jagwir ku taw de to ke diak aka ji ko kwen ke so yen ata bu wara ke jeten na de ke ko si jana chi ko loy ko ku jeme de chi ko loy yen ga ko wonto ko jeten ke nim de tem da man bi ke de ko ke ro ko ke diak ke ko jeten wa ne da man wan chi ke to a chi a ko je ben ko ke nu de tem so kana chi makam den ke de tem a chi acknowledge that ke a chi lo nu a chi ko loy ko ngot ke to kana wa ro ne ben ko ken twa I think a chi ke de chao te ba de ngot ku kon bi ja twa ngot ku ken ja lo de chi ke le ko si jo na bi ko taw de dan ku bi ke makam jidit bi ko gwir ku bi ko ja wan at the conclusion of this 3-year period a chi ka yen run ke diak le ke bi ke lui gol dit run ke diak chen ke jwa e gol pe nin tero wan pe diak 2025 pe nin tero gudi pe diak 2028 kene yang ke chi ke taw ke bi ke ka kon ke dam ke la de den bi ke wirwo tin e kene. So the resolution was unanimously made and agreed upon by the sectional leaders on behalf of their communities. Below are the names, contact information, and signatures of the representative. So ke ben ke ka che luen ku ke kene ke loy ke ran ji to we ke ben ke de tem ku ja ko ken chao ni ke to nyin ke ni ba won che ke cham. So ke ka ji to ni ben pi ni de ka ji kwa a chi ke covid so ke ke werang chi ban en chi gor so we ta ke le ngari ke le chokor leta akan japing ni mentio ran di jaben mulana tok enga bijaben akan line executive ben ko na ge na ji executive ti ben ju ko ji ne ben ga bu ba ti nga bu ko martin bu bu jalo ko ba nam tan Neren ka wurko a go jom lede. Neren ka wurko a go jom lede. Ako no ngera General Panchor, an executive members Kevin. Ila karben ko kakani alik in diocese ila kuno miteka in ner SG honorable Lagwer Panyam kena kunimka kena representative chat kena yen kuno midiar ya ke pakir ila salatin ita ke lor rin ko won ko agu jong leje china omar kuno PYAD nger Tito Majuk kujela jupti da USG ake ko ta kitan ita ke lora red uchuguni mari adam ina na chol great Peter ite banya tabama nok incha recognize kujela we godia we ko ito ken ke chol ni nyin kon ko la lora red tabalo twen ken krichulo yan ikulan wo ko Anaka lo facilitation chamba kuna General Panchol bani toji pani tero gudiak pani diak 2024 walo yen tubana ni ko chin constitution do chin lom to lungo winen ko ja kwen te ka ci jol kujela kwa ne leadership ben between a ci jol chambe ben
bento wakini ni matio ni kachu kaping mana waraga wot ko bi la wilche section leaders ci galwel ban tampi lo yumaret numu na yine do tuji jiran kanenge ni ke gelo no loy pa mabruka le ko moy leadership jara pa ka ci begaw ami waraga ngaba ko bi yena ci gornom e pay ni tero kunwan penediak erun tawo teni ako ci ke kwan the executive members ke pake nerun di kediak 2025 good in 2028 so yena ba kwen ku summarize to mujeng in reference to the above mentioned subject matter Pakir Community Association in Juba do hereby inform the General Assembly about the appointment and confirmation of the PCA executives for the year 2025-2028. That's about 3 years. The overall objective of this association is to create and promote unity, cooperation, and harmony among the members of Pakir community and regulate the existing associations within our community, such as PWYA, PYADA, PYAD, Golden Girls, and sections associations. Therefore, with the powers conferred upon me by Pakir General Assembly and with the extension of PCA mandates, I, David Panchola Dongaran, the chairman of Pakir Community Association in Juba, do hereby appoint the following members to constitute the executive body of the association for 2025 to 2028. Here we return to work under inana digiyen Pakir to the Juba ale assembly Pakir to the Juba nana digiyen ko chike kwan erun ki kediak ke kika chike gor pinye ki kwani ke inana digiyen ebi dor chato bukai mat benang chiang pia to ne kam ka Pakir de wor Pakir ka dia kubi Pakir bicham kan associations of winter kimani PYA that is the Pakir Women Association. Jela PYADA in Tito Majok, Jela Golden Girls, sections associations. Ikene yenika chene akonomi chene kwany nerun ki tediak achan bike Pakir bike luoy dedu kwany ke enana de David Panchol ina jam nana de yen area chi yenen ne ko wonti ko pen ke dian to gben ina ka kwany ne ko ke bi Pakir bi luoy erun ki tediak rin ka koch kekin anger Major General David Panchola Dongaran in case chairman yene moy wala jang major dan rom Major General Dr. Majung Polmedin ko Bichol Majung Alier in case deputy chairman Echiramo dan kiat Dr. Wang Duadiak in case secretary general moy ko chok suwel bagalo botwen Chamichol dan one Mr. Fall Nyangati Magot, the Secretary of Finance, Moyanok, Ranadit Abraham Dandriak Yangakoi, the Secretary of Health, Moyanok, Mr. Dut Ayunakol, the Secretary of Peace and Reconciliation, about the very Ranadaro, Amadou Garan Atem, the Secretary of Information, Emoyanok, Ran Bet, Dr. James Magong Mabie, the Secretary of External Affairs, Security and Safety, Emoyanchir, Ran Dowan,
Mr. Deng Majunga Jang, Secretary of Environment, Cultures, and Social Affairs. Ema wala Jang Majung. Ran tier, Mr. Komar Majanga Koi, Deputy Secretary General. Ema Ibre. Ran tier kutuk. Mr. Deng Mabur, Deputy Secretary of Information. Ema Yakonchok. Tier Kuru. Dr. Mokol Akenjwaj, Deputy Secretary of Finance, Chair Kudiak, Mr. Grana Jankok, Secretary of Agriculture and Land, Yanok. Chair Kumwan, Brigadier General Dut, Arong Dut, Secretary of Education, Yanok. Chair Kudik, Mr. Biar, Vermabura Jang, Deputy Secretary of Peace and Reconciliation, Ola Jang Majuk, Ranakir, Molana Tok, Tonga Nyuan, Atem, Legal Advisor, Mayanok. Then other David Panchol, Kailin Jeroku, Makita waye! Makita waye! Đang lâu rồi chứ. Chú lê như nào được hết, đàn kinh tông nó walk, dân kinh một kinh, cái chú lôi không với bạc kề, vài, cái nó cái chú gạo, cái bạc kề mấy, cái bạc kề tiêu, cái bạc kề gơ, cái bạc kề mấy tiêu, cái đấy biết bàn chú là tôi cái team đấy, cái bàn quan gơ in cái gì, vậy nên nhá lại những đầu nó cái gì mà, vậy cho tiếng cuốn, ủa chứ không có coi được mày. Thế ra này để giờ là bên một coi giờ một coi đó, nhưng mà nhà lên người cái cũng tụi mình đó, thế đây cũng tụi mình đó, nghe nhà lấy, mình đi